بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Mga palabuhan sing kami kami Islam, alhamdulillah, murah-murahan yan na isang kamu imalot kamo waktu ini. In bisarahon na to, amin masi kita niyo yari halaw man sa lagu-lagu mga adlaw, sa halka-halka pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban kakuyakan to sintuhan na to Rabbul Alamin, urulon in mga adlawan na sabot ini, amunain hangpo adlaw panagnaan sin bulan haji, sarta ini nasabot na mo doon ini in kalabiyahan dakula sin adlawan ini iban sin amin laggo sin karayawan doon hayaon tutong basan din ha Allah subhanahu wa ta'ala din ha panagnaan long ta nasabot na mo in tungod paparkala ini sampay long ta amoy in ambok buro na ta ini kari na karihil pangadjian nasabot tayo sa damikyan inyad to sampai kiaway na mo in kalagbuan long ta sin hangpo adlaw nasabot ito in tiap-tiap adlaw long ta bang siya timbangon amoy in biyay ta riwayat tengkan anasib ni Malik in tiap-tiap hang kaadlaw long niya biya sin hangibo adlaw in timbangan niya sin hang kaadlaw na muna sambil kiaway na mo din diha ini majlis ini in amal sin anak kapu Adam atau ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala beriman in tiap-tiap hambuk amal lipaton sin Allah ta'ala kanila bang kimukugdan in hinang nila nakaamo amin bitikan sin amin aturan tiatarang sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in hambuk amal lipaton makahangpo in hangpo laun tayad to karayawan nito aun waktu lipaton pa sin Allah Ta'ala sampai pa maka ini 700 sampai pa amin di na kakausan itungon sin manusia biya katut taniyo naman jari doon hamin pakarajaan ini laung ta hibutang ta angkan nakabidda in adlawan sin bulan adlawan laung ta sin bulan haji panagnaan hangpo adlaw ini pasal sin muna biyay ta sin hambuok Shaykhul Islam ha ilmul hadis amuna ini Ibnu Hajar al-Asqalani hangkan law niya doon hayan nakabidda in mga adlawan yan pasal muna in mga adlawan na sabot yan pag-anggaw taan sin ini ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga Muslim in hangpo adlaw yan natipon doon long niya in ummahatul ibadat. Hati niya amun inaan singkatan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil namayan ha ini pag syahadatain launta sampai pasambahayang papagjakat papagpuasa sampai pa amin paghaji na napun doon ha ati niya mahinang ini katatan doon ha waktu sin angpo adlaw ini in pagpuasa yaunda in pagjakat yaunda in laung tapag sambahayang yaunda na asabi ito pagkasya na po amuad to in sa lagbo long ta bibistahan ka to sinullahu ta'ala rin mga amal aun pabiyay ta din doon haon biya makahawaba in bisara ko in tungod pa amoy in adlawan niyaon habang mayan long niya in amoy makasud doon in hadis biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haisiyo in kapamarintahan niya hati niya kapamarintahan niya ini kakausan niya puon in pangdungog niya in pangita niya iwan sin ini pag ulimang siliman niya wihan mapupo niya ito katantan hambuk ito rin mga sarat ikatayma kaniya sarta
amin madawhat niya in karayawan yadto. Naibutang ta, bangin timbangan sinang kaadlaw yadto, lang ta inihangibo adlaw, nalipaton makapitong nga katos. Pila na ito? Ang ibuan daw katawan na. Inihangibo adlaw yadto, lipaton pa makapitong nga katos. Subhanallah. Pila ini ko itong ano. Na. Masya Allah, di na sa agad din nakita akong makakausip ko mo, bang di na isulat. Subhanallah. Bihan. Naman jari, aun pala rin doon ang mga adlawan yan, doon dahalong sinini adlawan yan, amo na inyo mo arap. Ay, mo arapa. Inyo mo arapa, inhang kaadlaw yan, law niya, asaratu alaf. Alaf. Hangpo nga ibo, intimbangan niya. Singkarayawan. Singkarayawan. Nahangpo nga ibo, bang mo yan tulong talipaton pa makapitong gatos. Subhanallah. Di masay po agad. Di masay po ang kana ini sampay biyeta si mga ulama in adlawan ang po nasabot yan panagdan simbulan haji labi marayaw daing sin Lailatul Qadar. Narong sim kaywanan wala yan to nakarayaw isab daing Lailatul Qadar. At nakilap di ba tungod sa niya. Na inya to nagakadda sila sabab po naman na imbis tari adlaw. Adlaw. Ang pain ha ini puasa dom isa. Do. Inamin na tungod pa amin pagpuasa. Bang isang haruman, way na makaliuring nga Lailatul Qadar, bang haadlawan, way na makaliuring nga iyaw mo arap. Correct. Hati ng piyagbidan aton dum. Dum, iwan adlaw. Hangkan dong na di isa makaiyan, labi marawi inyan ding haamon. Oo. Ramadan, pasasin Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Pero min alpisha. Amen to ka. Alpishar. Nga mo ito. Sabab na intimbangan niya isa, subay, labi kawalo ang Hang ibo taon. bulan isa. Ang ibo bulan. Labi kawalo ang taon niya. Pag ganyan katuan, hang ibo, ang po nga ibo adlaw. Ang po nga ibo adlaw. Oo. Ang po nga ibo adlaw. Pagka Lailatul Qadar, hang ibo bulan. Naman jari, ha, pangadyan na to, sinakaunad to, nasabot na mo kahinapusan, intungod pa amuin lang ta, kurban. Pagtawag ng haba sa Arab lang niya, al-Udhiyah. Naman jari, habihad to, balikan na mo, in tungod pa pagkala, pagkahinapusan hinang, sing kita, haamoy in tungod pa amin pagsumbay ito, karena sa lago-lago ini, sunnat makawa sing kita niyo, muna sunnat daing ha ini kaamaan si mga karasulan amo na in Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam iban na sin anak niya Ismail alayhi salatu wassalam damit yan in sunnah yadto pikang gautaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban na sin umat niya katan hasupaya makakawa kita niyo sin sa lago-lago pahala labi ruwa na to kumugdan siya ang puadlaw amo na ini long tapanagnaan sin bulan haji. So abit to, hilin kumari pa ini iban ko, Sheikh Alim Nading, amin tumagna sin tungod papagkala sin pag kurban long ta amun pagyanon udhiya, malapay na runaw ni hadiya, iban sin akika. Insyaallah tinalilayon na mo ini insyaallah kato tanyo katanta na waktu ini. Kali ito pagdal siya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah mga palangon na akam Islam in mawdu ulong tabisraw sin kami iban sin wala ko kalasahan ang mga palihalan sin long tapagkurwan sa karna na pilay daw ra kumang katwa na mabot na waktu niya. Amo na. Beto kagi. So ini insyaallah subhanahu wa ta'ala maniyot yo ding mga laong tabot na sin waktu sing kita niyo bisarahon nato in tungod sin pagkurban. Uno naman ang kalabihan niya in hikmat niya hagatuan. Sarta laong tabi mga impos pa idda makawata. Kita makahinang sinamuin laong ta pagkala ini. Amen. So muna mga pala na agama Islam hati yun ta uni pagtawon udhiya. Sa diha ini katon malang kumplain to topic katon ini udhiya in hadi iwan sin akika. So muna mari kita pa udhiya. At ino udhiya amo ni pagkurban katon amo pagkurban. Manjari uni pagtawon kurban, uni pagtawon udhiya. Ini udhiya ini laong ta bangawasa ta kurban sa kurban kami. At rin kurban ini biya tapos masarap ba katon pag-unuray sa. Naman jadi unin tarifan sin udhiya. Mari kita muna tarifan katuan supaya mapahaman sin mga katutay manghuran. Muna beta sin mga ulama. Ulang ulama ul fiqh katuan na law na udhiya hiya syatun tudbahu duha yawm al-eid taqarruban ila Allah ta'ala. In agis mga ulama in pagtawon law na udhiya
amo na in kambing, Mm. sumbayon, hawakto, laong taduha, Mm. adlaw sin Eid al-Adha. Nagatuan. Mm. Kambing, sumbayon siya, haadlaw sin haylaya. Mm. Pagpuas naman daw tagato magsambahayang ha. Mm. Natin niya, iyad to sumod na inkadyarin niya, insuway ko maguno na, magkurban na. Mm. Umayad to kagi. Takaruban ilallahi ta'ala. Uning maksud dihay ni, hasupaya hikasuok mo patuhan mo Rabbul Alamin. Hati niya, hikadawhat mo sin rida, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in pangagad mo ha ini, pangagad mo pagtaat patuhan Rabbul Alamin. Daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. At yap-yap ang katawring kato niyo, hinang sin Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yurol sin laong tabi'a mga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yurol sin kasahabatan, dabiin tabit sampai pahuling zaman ini pangikutan nito kanila, nakating kita hasun na sin mga sila, nakauna rin kato, at tungod ha himinang sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amoy ni maksud mga panahon ha kama Islam, atin niya takaruban ilallah, supaya madawhat ta inrida sin Tuhan Rabbul Alamin. Makasuok kita po Allah subhanahu wa ta'ala. Laway ring hakakahinang ini, law tahinang kato syara sin Tuhan Rabbul Alamin, mat mo madawhat in karidaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Amuyad to hindi nga mga law ta masabot ta. So yung sumunod mga panahon ha Islam, unin hukuman niya. Unuwain hukuman sin pagkurban tayo ni. Unuwain hukuman niya ni. So dihay ni katuan on sa khilaf si mga ulama tiyo katuan ha. Beto kagi. So mari kita pakita ba mo yusal na mo inilaw ta kitab Minhajul Muslim katuan. In muallif sin kitab ni Abu Bakar Jajairi amuyad to. So in hukuman law ni Abu Bakar Jajairi sin pagkurban sin udhiya law na sunnatun wajibatun ala ahli kulli baitin muslim kadira ahluhu alaiha. Amuyad to. Inagin ni alam na in hukuman tungod sin pagkurban ini kakahinang wajib. Katuan, kakahinang wajib doon tiap ahli. Halom sin pamayway niya, amoy family, sarta makakaus siya tumunaykan niya. Sabing katan mga panahon ha kami sa sindakan sin Allah tatungod pag-ibadat ay siwo da ka fardo. Iwan sin sunnat suway in isarat niya makakaus kami bilang kanya. Okay. Makakaus, hati makakaus aun hikawi niya, sinamuin sat at sinamuin hayop, susumbayon, demikian aun isang available, amun mawi niya, pagkurbanan. Amuyad to. So, bangihang katao, hati niya makakaos siya, inhukuman ka niya, sunna wajiba. Amuyad tin bay takato, yabu kajarai. May tahaw na tiyawa, yari dalil niya. Wadhalika li kaulihi ta'ala. Karena yariin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapal na sing kita niyo kataan, apa masin to Rabbul Alamin fasalli li rabbika wanhar. Imbaita sin Allah subhanahu wa ta'ala na tinugan niyo yung sambahayang amon yung mulaid katuan na paghaylaya sambahayang kamulong sin Allah patuhan niyo Rabbul Alamin hati sujud iban ruku kam patuhan niyo Rabbul Alamin sin adlaw yan adlaw hang puo law ta kasubangan sin Julhijjah wanhar ang palaw sin tuan sino anya wanhar aywan pagkurban kamo pagsumbay kamo kurban. At napuas naman sin sambahayang pagkurban kamo. Narihay ni makawa tay aturan to isin pagkurban suway mapuas na in pagsambahayan sin Eid al-Adha. Bukon before sin sambahayan. Amoyat timbay takato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amen to. Wa qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana dhabaha qabla salat falyu'id. In Nabi sallallahu alaihi wasallam na may talaw na isyusin kaunan niya nakapagsumbay siya kurban. Nakauna rin kapagsambahayan nalaw sin Nabi palyu'id na suway na balikan in paguno niya sabay na in pagsumbay na kurban nito bukod na pagsumbay ilong ta kurban na mo hasara takaruban ilallah sa ada kala pagsumbay na dumawilang pagsumbay karna haahli niya hadyan. Amayat timbay takato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amayat to. Sarta timbay takato ni Abi Ayyub al-Ansari, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyatin anhu wa an ahli baiti. Jabaita Ayyub al-Ansari, Abi Ayyub al-Ansari, inagin niya, ingkaw na sinabuk usuglaw na. Hamasa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsumbay siya kurban para hawaran niya dana in ahli bait niya in family niya hati na hambog na kambing marana yato so aturan na isang gatuan aturan na isang sininambog kambing
mamarahin na ipagkurban sinamok family. Dana in taulong tamon ama, iban na sin anak asawa niya, marana ito kata. Katuan? So amay ito insyaAllah subhanahu wa ta'ala, inday nga mga lawang ta uno in manasin pagtawang kurban, sarta unin hukuman niya, sarta amuyad to in bayta kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah wajiba law ni Abu Bakar Jajairi in inikataan bang ko makakaoswe mo hinangon ayon ko magpuwa-puwa mga palangon hakamisam karna way lumaggo sin karayawan mahinang sin tiap-tiap mga tawag kato niyo haadlaw sin haylaya haylaya amon daw ta haylaya ano tayo pagkatawa daw Eid al-Adha Eid al-Adha amo ini sa lagbo-lagbo kakahinang mahinang sin tiap-tiap mga tawag kato niyo mong tanahinang way na lumaggo karayawan limiw ring haini haadlaw ini nasabihan to sa putol singwa to kadasahan in kalabyahan niya inshallah subhanahu wa ta'ala tungod ha amin pagkurban panjata na yadto mga katote manghuran biya na sinari na mo kain na yadto intimbangan sin adlawan launta sin amin mga adlawan na sa putini dahil nga panagnaan hangpo adlaw sin bulan haji intimbangan niya in ibadat mo ha amin adlaw yaon intimbangan niya ba siya hangibo adlaw hangibo adlaw so banglaw ta nakapasumbay kita hambok kambing sa kaulawla inya to biya mga hangibo kambing subhanallah napakaton niyo mo arapa asar ala na nakati ko biya nama yato ang kana ini ni biya to matarang si Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya long niya ma amila ibnu adama yawman nahri amalan ahabba ila Allah min iraqati dam wa innaha la ta'ti yawm al-qiyamah biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'ala al-ard fatibu biha nafsan bihita doon ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayron long niya dain ha mga ini amal sin anak kapu Adam atawa sin ini panubo sin Adam hamin adlawan sinamoy in pagsumbay ini at inya dahil hapanagdaan sinamin ubos sin sambahayang longta haylaya sampay mapuas dito into adlaw masimasiyad to manjari kita magsumbay amon pagyanon long niya ayamot tasrik masimasiyad to kita manjari magsumbay awak to ito syara ito hato na bunal lang ta inya to amo na sa lago-lago to dami ng puadlaw sa nasabot siya ng puadlaw buat malengkan amin mga sila naghaji din dito hato amo hindi nila katakinan dihilan pa sila sinallahu ta'ala sampay ikatu adlaw ini mapuas din mapaghajiin tataw kato naman kita rin di sa wayrong kita nakawa so ito ay mo tasrik na inya to katan makaapas pa kanya matawag pa siya lang na inhinang mo ito mulhak sila hindi makaapas pa sing karayawan si mga sila amin ito naghinang sin ini adlaw amin tiyan tutuot atawa tiugila tuod sin sarabihan na doon ay nilong niya ini kakuyaran tuod sin Allah Ta'ala rin ang mga amal amo na yung pagpanaog dugo at niya dugo si mga hayop amin hiyalal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hati niya jari ronhan sa kira-kira lang niya inyaon amoy in sampityo to gila kato in mga hayop doon amoy biyasin kambing langta amin umumul na siya hang ini ang katahon sampay palumari na siya in sapi umumul na siya 2 tahon sampay palumari siya inunta umumul na siya 4 tahon sampay palumari siya bihato na siya magsuno-suno na mas labi marayawang siya maumul na. Correct. Ibutang tabi si mga sapi, ini 2 tahun bihan, atawa in kambing yaon, lumari pa siya rin silang katahon, mas marayaw, inyan to. Maunod na ka. Maunod na. Matawad na makahampit. At supaya, yung mga katawad tayo mga tabihan, na aming kulang kabos, ano, kay Luna, makapag ini kukuyag dahil sa biyasing kita hawak to. Inshallah, malapay-lapay na sila simbiyan mga karayawan. Bihad to. Na yung mga ito, ibig sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't bukon niya tulong tayo imbis taon sa jamin unod na kaunit to, biyay ta doon hay nilang niya, wa innaha latati yawm al-qiyamah biquruniha. At niya, intandok yan tumakay muhadlaw, akhirat. Amo na yung mga long ta
takatandok, awan siyang kambing, mayroong tandok niya. Ang kanin kaymanan, lawakon nila to, din takatandok. Takatandok. Basta sinasabot. Nasabotin na dis. Biyad to. Di corona. Sa sumagawa, inya to katantan, nabukundad to. Iwan na si mga ini kuko nila, mahal ka tudbihan. Iwan na si mga bulbul nila. Na intiap-tiap bulbul, habok bulbul yun. Nila, sinalaw talaga kayo. Masyaallah. Napila din bulbul sing kambing. Di masay po katuhan. La ilaha. Dito may ito. Na, kita ko yun. Bang bihat to, hatungod siya dyan sinamin bulbul sing kambing yan to, makaliw na rin kawistahan sing kita. Makaliw na. Oo. Di na masay po. Minsan yung bulbul sa ikugyaw ka na. Abutan ko pila yun. Di mo bakit ito Di kanusan itong sinamok ka. Masya Allah. Nampay niya, di lang sinalaw talaga Karaywan katanda. kata. Damikan lang niya inamin dugo yan to, bihan. Pag ini huya mo naman, makauna rumagpak pa Allah subhanahu wa ta'ala inyad to. Ampas siya dumagpakpalupa. Di pa rumagpakpalupa, makauna harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. So imahanan niya, bang aun dosa mo, aun inikon mo, nakauna na si Mampay pa Allah ta'ala in pagkampon sin Tuhan Rabbul Alamin. Kay mo, damik yan iban sin pagdihil kay mo daraja. Mataas bihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatungod sa dyan sinamuin pagsumbay yan to. Nabihan. Na doon hayan, nagbayta pa yung Rasul sallallahu alaihi wasallam na ando lang niya, sutsihan niyo in ginhawabaran niyo. At yan sa kaulolay, mga ini, pag sutsi na to, sing ginhawabaran na to. Bihan. Damik yan, in ini biita day sabsin Rasul sallallahu alaihi wasallam. But day nga mga sahabat nangasubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno lang niya ini kuan ini. At niya in kurban ini. Tiyak siya kurban pasal lang ni takaruban ila Allah. Pagpatisuok sinipon patuhan Rabbul Alamin, ibaning kakuyakan sin Allah taala amo ning pagpanaugdugo. Hadlaw yawn. Naunin ni law ni. Uno may kita magpanaugdugo lang si mga kasahabatan. Inagisin Rasul, kal sunnatu abikum Ibrahim. Inan sunnat sin ama niyo. Ibrahim. At ini ama sin kita niyo kataan. Ibrahim alayhi Amo salam. na Ibrahim alayhi salatu wassalam. Tiag siya ama sin kita niyo. Ama sing kita niyo. At ini ama muna anak ama si mga karasulan, iban si mga kanabihan. Iban siya in ama ikarwasin ini umat. Bas puas dahil aming pag tupa nito launta Sin Nuh alayhi salatu wassalam na amo na in simuno na in Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam na saltain ang kangiyanan siya launta ini ama si mga karasulan karena din doon timubo kaniya ini karasulan sababin dua anak niya in Nabi Allah Ismail alayhi salatu wassalam iban sin anak niya Nabi Allah Ishaq amin nanubo na mga rasulan. Tinain Rasul dahil kapanubo si Ismail. Ini Musa, hinda Harun, katantan, bihan dahil kapanubo na si Ishaq. Banu Israel. Banu Israel. Nabihan. Na amo yan tulong ta. So, biyay ta parunhaon lang niya, bikulli sya'aratin hasana. Subhanallah. In tiap-tiap ang sulag si bulbul yaon, karayawan. Bihan. Na amo yan tulong ta in mga dengha mga kalabyahan biya ta katusin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam at inya na bangaon biya mga hikasakap na to ipami ini kambing naka atawa sapi naka in siya buto day doon hay ni kambing at inya aon dengha mga ulama law niya labi malagdoin kalabyahan niya sing kambing deng si sapi. Sumagawa in mga yato laong sing kaywanan na labi sabin ini kapaidahan dakula bihan sin bangisab sapi at walong taunta Matol din makahamping bihan to sa sumagawa tungod sim pagtumbas po kung nakita yung tumumbas Allah sa imang yan to katanta depende ra halin kasi niya kung makatayan iban sibo dato karwarwa kimukog danda insyaallah subhanahu wa ta'ala namad mga katotay manguran inbiya mga ini laong tahi karil taring mga kalabyahan misan da kuman tiyo-tiyo supaya sadya aun panghugutan sing kita niyo sin parkala ini sa lago-lago sunnat sa lago-lago wajib kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyan siya sunnatun wajibatun. Sunnat sabab murul kita sinamin limpa sin Nabi Ibrahim, limpa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib pasal sin nagbaytay ng Allah ta'ala kato tanyo pasal di rabbika wanhar. Pangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ipapay ng kato. Subhanallah. Amad to. Na amayat mga kataw tayo manguran.
Ilingko kayo mo in hikmat sin ini. Okay. Makawa ta rin doon sa aming pangadyan yan. So alhamdulillah mga palangon hakama Islam, kita ni mga palangon hakama Islam. Atin in Allah subhanahu wa ta'ala mang siya magdaak kato, diyawet as na Allah ta'ala, mambiyadin karayawan niya. Muna man ipagpasubid to kato katuan. Hasupay, sabing kita, karya sa si Manus siya, aon yan, so ibabawait as na price katuan na. Inilaw na intong bas, napangyan sin tong bas, biya makarga yung encouragement katuan. So move, kamaya, kahiminang, biya to kari. Nariya, ini kasahabatan, besin sabot kayo ng katuan na. At yun, nakasuko sila, biya kato, yung pagtakon pagkurban ito. Biya kato, yung makawata, yung kalagbuan niya ini. Na ina pinamaitan na sunna, taabi kum Ibrahim. Hati nakakahinang sa inisin ama niyo, isyo, Ibrahim alayhi salam. Amin punto ka si pagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ini. Napag-uwas na nga sabi siya, napag-uwas na, wamala namin ha. Una siya magkawata. Mang sabaw kita muro na sunna si Nabi Allah Ibrahim alayhi salam. Una siya madawhat na. Nanabi na may ta, bikulli sya'ratin hasana. In tiap-tiap bulwol, ba't ka mo makaingat ng si Rasulullah kasahabatan, ingatan niyo, in tiap-tiap bulwol, sin kurban, sin amun hayop, pag kurbanan niyo, habuok karayawan niya in tiap-tiap bulwol. Hilal ka niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narito ka to natin niya, nabuhat imang kasahabatan, maya himinang sinda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sinsara ini. Nabi adahan itong mga panahon ng Islam, may datasabbuton ini. Hasupaya, mahimatiin kita niyo. Bahain kayo manan wala ng kapaham marayaw. Nauna ka ini, mga anda kato katuan na. Habang nga bariman amo pagkain, aon biya na hain laggo karayawan beta sin Allah ta'ala. Minsan pa sibi-sibi. Bang tungod siya, sintora mula namin, iimot-imot sin bariman yung katan sin karayawan. Katamayan niya. Amo yan to. So, amo yan itong mga panahon ng Islam. Bikuli syaratin hasana in tiap-tiap bulbul hamuog karayawan na ayaw kita maguno, ayaw kita magapuha-puha katwa na, ayaw kita maug, ayaw kita mag-ug sa may ta inigat si pagkurban ini. Ikaw pa inagkurban, di lang ko karayawan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagwas makakaun pa ko, makahampit pa ko sa pagkurbanan mo. Bukong katwa na yan to. Natin na, manjari ko kumaun sin pagkurbanan mo, ang pagkaw siya magsadakta mga kaibanan. Yan to. Atin, ang kabayan sin para pala nun, mahinang mo indaakan, kita on namang biyadiin, inkusaw si pag-iman mo, makat sin syarat niya. Amayan to. So, mari kita pa hikmatuha. Urin hikmat sin pag-sumbay kurban. Minal hikmati pil udhiya. Yari, kaya ba ita ng mga hikma? O naman to hikma? O nakaingatan taon di. Sa rin mga lang, tanapataran ka to sa mga ulama. Urin hikmat sin paguno, pagkurban. Muna-muna lang na at takarrub ilallahi ta'ala biha idh kala subhana fasalli li rabbika wanhar. Wa qala azza wa jal qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Betul kaya. Wan nusuk huna wa dhabhu taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. So liha ini mga palangon hawal umiin wisdom makawakta hapag kurban ta. Yari beta. Muna-muna lang na in makawakta liha ini at taqarrub ila Allah ta'ala biha. Hati na magpatisuok ka, katuwa na, patuhan mo Rabbul Alamin, labay rin pagkurban mo ini. In pagkurban mo, hikasuok mo patuhan mo Rabbul Alamin. Hikasuok sin pag-iman, hikakusok sin pag-iman mo, hikasuok sin panauhid mo. Sarta, labay rin haamoy pagtaat mo Allah subhanahu wa ta'ala. So, yung pagtaon at takarub ini, sumuok ka pa Allah, labay rin pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. So, para sa mga ikasok pa Allah, amo na yung magkurban. Baita, para masya Allah ta'ala sa butakay na, fasalli li rabbika wanhar, para masya Allah ta'ala, pagsambahayan ka, tinukan isambahayan, patuhan mo Rabbul Alamin, wanhar, pag-usam pa ka, pagkurban, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, kaya baita sinto Rabbul Alamin, hindi hay nilong na. Damikyan, pagpauno ini, pagpamahanay mo si panawin mo, patuhan Rabbul Alamin. Siningkatan, sin ibadat, mahinang mo, so hididicate mo ito, karna sin Allah katan. Ha, katuan? Kataan sin ibadat, sin tiap-tiap hangkataw rin kato niyo. Manahot maaslag, suwayad to, karna sin Allah ingkatan. Diha ini, bang kau nagsumbay, hanggang kau nagkurban, so karna sin Allah. Ha, katuan? Hati na piyauno mo, piyatampan mo, piyalahil mo. Lang tapanawit pa Allah Ta'ala. Pamasin to Rabbul Alamin. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Pamungan in arimo sa nato in sambahayan ko iwan sin nusuk ko ulin nusuk ini amo na yung pagsumbay kurban iwan sin kamuhi ko iwan sin kamatay ko lillahi rabbil alamin ini ang karna sin to Rabbul Alamin. Ha katuan la syarika lah wayroon sa kutukan niya way pagsakutukan niya.
Surihay ni ingkatan sin ibadat mahinang mo. Karena sin Tuhan mo Rabbul Alamin sampai nasabot impagkurban mo lillahi Rabbil Alamin. Karena sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So wan nusuk huna wadabhu takarruban ilaihi Subhanahu wa Ta'ala. Arapon na in nusuk nasabot niha ini amo na in pagsumbay kurban pagpatisuok mo patuhan mo Rabbul Alamin. Amo yan itong mga palangkuan haka ma Islam. Insa lagu-lagu hikmat makawata. Karna sin pagpatisuok po Allah Ta'ala. Laway rin nga pagkurban. Amo ito katuan ha. So manjari karwa katuan. Damikyan, laong neron haon, biya sa pantun magbuhi kausin, ini sunnat sin ama sin mga sila amuin tiunggal nila in Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiunggal nila in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayroon laong ta nakaharap pakain-pakain sa magawaing katan sin hinang niya patuhan Rabbul Alamin. Imamul muwahhidin, imam sin amuin mananawhid. Tunggal pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayroon lang ta liko-lingbod sin hinang niya in katan harap patuhan Rabbul Alamin. Amo na in Ibrahim alayhi salatu wassalam. Amun long niya pinaukan siya wahi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala labay nga tagaino diak siya ipapasumbay inanak niya wayroon siya nagduarwa way nagduarwa pasal sin ini in siya tiunggal niya Allah Subhanahu wa Ta'ala uno ra ka nagaron niya di siya imian long niya may tay sabihan na in biya mga ini di dasalong niya mahinang simbihan taon mag di kato di banglong niya bihan in Islam. Mayroon siya long niya. Bihan, ikaw na, mga anak mo long ni binsan aon mo. Dahil sumakawain Nabi Allah Ibrahim, uno yung daakan sin Allah Ta'ala kaniya. Magtuin niya rato ini hinangon. Magmalila siya. Malila. Narabik yan in anak. Basal na nakalukat ama dahil sa sinunod niya. Damik yan in ina. Bihad to rin siya. Inasimba ta amin lang ta ina mo na Ismail alayhi salatu wassalam. Bihan, wayroon sila amin si Magga. Sawab in sila yaon ini amuin pasinguran kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam but in Nabi Allah Ibrahim hanifan musliman. Hati niya in pag-istislam niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala wayron makasingod kaniya. But in siya tiunggal niya in Allah Subhanahu wa Ta'ala sin kata. Amun in pag-anon hanif. Bihan tiunggal niya in Allah Subhanahu wa Ta'ala wayron niya bista in katantang pakaradyaan sin kabuhi niya. Bating kabuhi niya mo na yung tunggalon niya Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ito, pagka siya diya aki papasumbayin anak niya, way siya nagduarwa, betaan niya anak niya. Anak, na diya kusin Allah Ta'ala, ipapasumbay ikaw. In anak na may kanwaron niya, may tasabihan naman. Ano, patayon mo ako? Why? Sa sumagawa lang niya, ya abatif al-matumar. Sa tajiduni, insyaallahu, minasabirin. Ina ko na magsabar na diya. Kung pagkarakan sin Allah Ta'ala, nasubay ito. Akara ito. Akara. Nabihan, damik yan din sabi nina, bihad tura. Way nagyan, may tapatayon mo anak. Wayroon anak taro kayo nga murad. So, patayon mo. Di, pasal na inya to kaya ngatan nila asalin susungon nila. Bating katan kita ni matay. Nawang in pagpatay, ba't ka na daakan sin Allah Ta'ala, way pagsusunan mo. Mayroon pagsusunan mo. Naamo yan to rin nga mga sarayaw-rayawihan. Sumakawain niya to rin nga kasabar sin Nabi Ibrahim, kasabar sin anak niya Ismail a.s. kasabar sin ina, doon hayan, na alaw sin Allah Ta'ala, papaday na ho bidabhin azim. At may giyantian sin Allah Subhanahu wa Ta'ala inamin anak, amunin Nabi Ismail, singkibas, perahan, singkibas dahil halam sin surwa. Amin paghulhol niya matusin liog matuhian bukun to'y anak niya na utasin namin liog in ukat bihan liog anak niya ini ganta iyat halam sinuni anak niya na inkyugdan sa kalibukun to'y nga amo yan to rin ha mga uno ini na kita wala na kita rilan kahunit sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kumana dyan kita sin sunnat paggain na sumbay kambing na kita sumumbay isap kita kambing bukun na anak ta bihad to Yati niya makaan-gaan ng kato. Nabihad to. Na yung mga ini, kakanap ta rin dito ato, dahil nga mga hikmat law niya ini at tawsi'ah alal iyal, yawman aid. Ini biya mga hipagpa, luag at pagpakaan, pagpaluhay ng mga pamilihan, waktu sini, at ini, aw nin paglami-lami, aw nin ini biya mga pagkaon, nung ta maka ini,
taod-taod biha na waktu to salta ini kau biya kau naginang uno isya'atur rahmah bainal fuqara wal masakin biya mga ini kau nag biulat mo in biya mga atawa biuhi mo in pagkasilasa sin ini manusia halauman mo bihan sibo dain dayahan iban sin miskin makapaglamod-lamod waktu yan amoy in long tadumakan doon yung pagkasilasa sin tiap-tiap manusia bihan amin wayroon naggini bidda-bidda indayahan iban sin miskin ini long ta pulang kabus bihan hati niya sibuk-sibuk katan amin panaukan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin rahmat din kanya sebab sin pangakad amin sunnah ini yang akan katutan yung sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Demikian masabot taron pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala daing ha mga ini piyapakay niya rin ha mga nikmat ini piyaraw mereka to sin Allah subhanahu wa ta'ala daing ha mga susumbayon uno-uno na susumbayon inyad to katantan ini dinhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala pagsyukur na to pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab in katantan piyapanjarin niya musakhar yan haipon niya labi-labi na papagdolbayon kita sarta inyan lang ta una din pagtawag bihan ng kasumod pa mga shopping center yaon kuhan siya ini ano ba ini dilihilan wayron bistahon kay mo uno dihil sintuhan Rabbul Alamin pakulu minha wa at'imu al-qani awal muqtar hati niya hipanghulmat na to ha mga tao aming sibuk da yaon halauman na to iban si mga tao ini long taurakang bago nakasud mo ang palauman sinini kauman tabihan at inila pa yung takatantan biya. In mangpangdaig, bisan pang kaunan niya kapir, bangman ini karihilante namin mapatot dihilan bihan din mga Muslimin, bangaon pa rin doon labi-labihan na labi marayaw yato in sila makahampit. Dengan kalau mahinang sabab bihan, ika lunok sil pangatayan nila, iwan tubuan sila rahmat dahil Tuhan Rabbul Alamin may nang sabab lang ta in sila to maka ini balik pa agama asal agama sin sila isa sabab ini agama Islam mamimpuunan singkatan agama bukun na agama bago agama asal puunan na amoy ito na amoy ito lang tain kuan na tungod pa aming susumbayon aw niyon hukuman niya correct at mga hukuman kati ko na namin hukuman so ito na mga panahon na agama Islam lang tayo mga hikmat na nasabot tayo natin na ito yung mga hikmat na sabot muna lang ta sabot sila kukain ang pagpasok pa Allah Ta'ala nasampay na lang ta pambuhin si sunat si Nabi sallallahu alaihi wasallam sunat si Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ang imam sing katama nawid pa to Rabbul namit kanya ini katulong ta pagpahampit ba ni katulong mga miskin ang inhadlaw sin aid ang na mawid ng kawak na pagkaon na nagkurban ko di na magkahampit ibang miskin ayan to kawi namit yan pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala sa mayta in mga arta yan ang parakato sa Rabbul Alamin so ito mapakay hakawayan sin Allah bang muna pa kay kawayan sin Allah Ta'ala ini ito bilang pagsukol mo patuhan mo Rabbul Alamin arapon bang in alta na usal mo panulangi patuhan na nagkupor ka hanik man sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iban law ta imatukaw sa alta law ta mga siulang mo ito mo Rabbul Alamin amayat to ha so dihay ni mga panahon sa Islam mari kita pa law na ahkam ha uno in law ta mga regulation ba ni katuan uno in aturan ha mga laong tamong kambing susumbayon. Amen. Ataw hayop susumbayon. Muna kumawag kita rin halawang tamong haumol niya, sinno halong na. Sinno hay na mo pangumulan. Sinamon hayop, amon mapatut pagkurmanan. La yujji upil udhiya minaddaan akallo minad jujja. Di laong na mapatut. Pagkurang maglabi. Di mapatut laong na pagkurmanan amo in long ta bili-bili ka to na indaan ini kasi bili-bili bili-bili akan lumina judge hati niya amon mawa siya daing ha amin judge ini wa huwa ma au fasanatan au qaraba hati hindi man jari pagkurbanan in tumod pa bili-bili amoy in mawawa in pangumulan niya di misan mabutang kataw mawa ding kataw so isa ko lang mawawi uno katuan
Ha? In muna, in Q1 din, beta doon ni kambing. Kambing, oo. In kambing, mataod siya family. Matod family niya. Sarta in siyabot doon ni katanta, aun ngan pa kanya, umumol siya, unong bulan, umumol Katahon. Dito kagyan. At iniinya to, hambuk na to, kambing na ito. Kambing na katan. Sa doon na kita haumol, sa kaya sigurado. Correct, haumol na sigurado. Haumol na sa amin diyari. So, maring kita, parang sigurado na katan, na iban di kami sang katong kambing dapat so kambing na so ito ba kambing in kambing in pangumulan niya suway siya mabot hanggat ang tulungon niya sumod na parwa amoy din umol sing kambing namikyan in lawn ta sapi katong sapi in sapi suway siya mabot 2 tahon in pangumulan niya sampay balabi sumod pato tahon namikyan isabin unta mayroon tadi kato sa sabot unta in unta namikyan so siya sumod pailakatuan pa 5 tahon sumod na po 6 tahon atau 4 tahun sumod pa 5 tahon amo yan to so balikan na mo mga palangwan hakam Islam long ta in sin kambing makajari pagkurbanan so ay miabot na hanggat tahon sumod para tahon in sapi miabot 2 tahon sumod pa 2 tahon in long ta unta miabot na 4 tahon sumod pa 5 tahon amo yan to in makajari pag kurbanan. Bang di mawat madto pa mga lawang taon minimum sin umbol niya yato inadto di manjari lawang ta pagkurbanan. Amo yadto mga palangwan ha kami Islam inabuk ding mga lawang ta hukuman. Manjari katuan ni karwa. Ini karuan niya beta doon haon long dia kaupuan niya salamat tuha. At ini kasalamatan sinamoy in ayop susumbayon niyaon. Pag yan doon na, namin salamat siya, mingkul linaks. Aun doon namin sa sagdahon sin kita, subay siya, wayron masagdam. Wayron aib niya. Pag yan doon na, subay siya salamat. Pag yan ini salamat siya, bukon limpong inipon. Bukon ini baliin tandok, bukon saplong intainga, bukon ini nabubutay ng sipak mata, bukon napipingka, bukon siya napipingka. Ito katanta, natin niya, hindi ta doon haon sa reyo-reyo ng mga susumbayon, piyon may matambok, piyon may mahalga, dahil nga kataan. Hati namin yun kanayang kauukan. Iban sa reyo-reyo inwal na niya. Inwal na sa lingkat-lingkat panagnana mo na yung puti. Ini karuan niya karang. Ini kato niya itom. At inakahinapusan nito, may nakawakan na itom na. Misan na kuman itom. Misan na kuman itom. Makadari pa. So, sabang mayan ito yung sipat niya, matambok siya. Iwan, ini longta, mahalga siya. Correct. Bihato. Naamot yung longta in mga hakahopuan sin ini pag kita kasi namin pagyanon, salamat siya dahil haamuin ay bangaon doon sa sagdahon magtubihan. Aon kaiwanan long niya na misanin liwat di manjari magtubihan. Di sa kaming liwat ito. Di sa bihat to. Na iya to sa sagdahon na. Atin niya, biya siya may anak tayaon. Bihan amuin ini bangaon dapat, bangaon aib niya bihan. Aming tabunan mo yung aib niya. Tabunan kayo. Lakan mo bihan, sabab sinamin ni katabon sin aib niya. Bihat din namin unon niya. Hati na sakta, inuog mo sinamin susumbayon nito, bihat sinuog mo anak mo. Correct. Bihat to. Amin bangaon dapat, di mo yan to, ini sumbayon. Pasal sinuog mo. Sa pasal sininyad to, maksud pagpatisuog mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, inyad to, ipag-ikhlas mo. Paamuin ini kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Amo natin ikasuok mo pa Tuhan. At niya, bangkaw sumuk pa Allah ta'ala, sumuk ko padiakan niya. Pendakan niya. Amo din pag yanon pagpatisuok pa. Labay rin nga pagtaat. Padakan siya na pagtaat ito, pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namo ito. Na, iyan ito mga katotay manghuran. Sarta lang niya, amin labi marayaw, hawak to simpag sumbay ito, amoy in, beta doon hay bangsa pa makaw magpaligad na sinhayop, subay siya, lang ta, amoy in, umalok pakiblat. At niya, inamoy in, susumbay unuriya. Ini paalopon pakiblat. Hati niya in kambing paligaron siya patuo. In sapi paligaron patuo. In amurasan na karwa in bihanin unta. In unta aun duang kadinis pagsumbay kaniya. Aun manjari nagtitindog. Aun manjari nagluloko. Sa sibo na nagluloko iban sin nagtitindog.
kuanon mo ini sikin niya Sikin niya. lokon niya Bukon niya. bagguton Pagguton. baggutan biya in kuan Naharing ka diya dugsuan Dugsuan ka. Ang Dugsuan, biya hukom oo. niya. dugsuan siya ang pain mapuas din doon na sumbayon siya Sumbayon ka. biya Kaya sa mga sapi, Ah. sumbayon ka. nabihat to bihat namin aturan niya sin kuan na supaya ini hukutan nito na supaya rin makarakan Amo na. ang mga maksud niya Mm. na ang kanay sabing sapi yan nung kita magsumbay na hukutan biha na supaya siya di siya makarakan Mm. bihati namin maksud niya data palikaron siya marayaw Correct. iwaning kambing niya on nabuko namin bangaon magkakapot magtuwihan puspos kung magtuwing pagkapot Oo, na mga subay hukas. siya sanaw magtuwihan subay na amin hirusdos na sin ini sumusumbay kanya in laring ang pagpagpangan. Limin pukad na siya. limin pukad siya Limin paukoton mo magtuwi sa magtuwihan pag-uli Ang kayo masabgat man, biwutan yung mga tuwad at mga babaw sintiyan sing kambing. na di Bukot man na matyawan di siguro. subay ito amin kikuan-kuan mo siya sanaw mo bihan marayaw supaya misan siya similawak magtuwihan numundong siya pag silawak Damit kayo katon, ay mo pakitain na mo lang Na- ipagsusumbay. amo na ho nabihati mo niya Viato indeng nga mga sayo-reyo long ta. So in pagsumbay, ito nasambot na to na ito kataan, in biya mga pagsumbay, ha tungod pa amin pagpatisok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagka nasabot na mo kain na ito, in tungod pa amin susumbay unini, ha amin aturan, biya mga sarayaw-rayaw, biya mga amal, biya itakato, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukod sa jaroon ha amin pag-iyanon doon, udhiya. Yung pagpatisok pa Allah subhanahu wa ta'ala ng mga susumbayon, makasud na siya aming pagtakon tari kurban sa amo na yung udhiya pag-iyanon. Udhiya. Inhikarwa niya amo na yung hadiya, iwan sin akika. Ini nakalamod siya rin ang mga sarayo amal, bihan pagpa-naog, dugo, bihan. Na intungod paparkala lang taamoy in udhiya. Hadiya, ay kuan Hadi. may hadi in hadi dahil ha mga ini ulama nagpatarang kato taniw law na in hadiya pag hadiya mo pa Baitullahil Haram sa in kamaksuran niya to doon harap patuhan Rabbul Alamin inamin niya on na dahil ha mga sila magpatarang kato taniw tungod pa mga sila amoy in maghadji bang in paghadji nila lang niya iprad aun tuod yan, amin, hadi. Aun yan, hadi. Ini Friday ka to na mo niat maghadji-hadja. Tunggalon hadji, paghadji, wayron yung pag-umrah. Ay pag-umrah. Sabab, tung kajinis yung paghadji, kaysa na iprad, karwa na kiran, kato na tamatto. Ini prad, tunggalon mo sa yung paghadji, wayron yung pag-umrah. Correct. In kiran, niyaton mo makaminsan indua. Indua. In paghadji, iwan si pag-umrah. Ini tamatto, ini makarwa ka magniat. Magniat ka muna sin pag-umrah. Pag-ubos ito maghukas ka. Pag ito maabot na in walong kasubangan sin ini bulan haji, magsumod na ka sin pagniat mo sin pag-haji. Okay. Natin na aun-utan niya. Aun-hautan. Aun-hautan tara sin haut si pag-umrah man sin Iban pag-haji. sin pag-haji. At ini makahukas ka haut ngayon. Pagka kiran ka to, natin na mag-umrah ra, mag-haji ra sa nag-continue siya. Continuous yan. Di ka maghukas. Di ka maghukas. Di ka maghukas. At ini tamungon mo, ini pasal hambuk din niya. Hamok din niya. Hambuk din niya mo. At ini hambukin niya mo duwain amal hinag. Doon ang malhimon. Mag-umrah, at the same time mag-hajj. Mag-hajj na amerto. Na mangyari, inamin, ini pag-ianon ifrad, aun siya hadi. Hadi. In hadi, at iniya, hipag, ini hadiya mo yan to pa, ini haram, amin mantika haram, maksud doon na hon, pag hadiya mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Parsukuan si mga tao naguhula doon ini mantika haram. Tanah haram. Tanah haram long si kita. Na suko nila yatin siumbay ito. Na inyaon launta hamanga sila rin makakaos biya takatutan yung sin Quran mahamulya law niya bang in mga sila rin makakaos sin hadi na mamuasa sila to adlaw. Yaso muna sala sa to ayamin fil hajj. Awas di pag yanon sala sa to ayamin fil hajj halawon sinang po adlaw na sabbo. Naghaji siya sa ako. Naghaji siya sa sabbo mamuasa siya to adlaw. In pito adlaw. In pito adlaw ini yaso mo ida rajatum. At inawang kamumuhi na pahula niyo mamuasa kami pito adlaw. Tilka asaratun kamila. At ini sa paano mapadukop niyo in
puasa ay ini ano ba ini? Bilangan sin ini pagpuasa hampo adlaw. Nah mga kita aminoy nakahaji amo ni nang po adlaw ini pagpuasa. Correct ka to ano. Muna sa to. Nabihan mga katotay mga oras. Na yadto amo tuwing pagyanon haji. So sa mga din mga ini kaiwanan ulama sibu dalaw niya ini paghaji mo ifrad atau kiran atau tamattu maghadira ka. Bihat. Hati niya bang aw ni kapag hadi mo na biad hati no kuman niya maghadi ka kung diwero ni ka gaos mo. Pamasa ka to adlaw pagoy mo pahula mo. Pito na isa badlaw. Ganapan mo pito adlaw. Na biad aso paya mahinang siya juko hangpo. Okay. Na manjari in hambuok lang taring mga nasabot to amo na yung akika. In akika ini amoing susumbayon hayop bihan hatungod sin ini parsukuan sin bata-bata. Biag anak mentubihan bago bang siya umumol na ini pito adlaw rin kakuha niya maripadunya. Amo tutuunin waktu panagnaan amoin akikahon na siya. Sarta doon na siya nganan hawak to yadto. Doon na siya nganan hawak to yadto. Sarta in aturan sara bukon siya purutan in buhok. Bagongan siya kayo to. Bagongan. Sarta in buhok niya yadto, timbangon mo siya. In timbangan niya yadto, amo atin hipagsarak kamo ha ini miskin. Bukod pag ano, pagsarap ka akirahan sinbugat sila mo sibo din kaawdan niya bulawan ka atau pilak. At ini bang mga tao mataod sinbihan natimbangon niya bulawan. Kung si pagsarak ka masarap pamamiskin. Bukod sa ating pagyanon lang suko si mga guru atau mga imam. Atin isisin mapapatot din. Isisin mapatot din nila. Amo tintag suko. Bukod ni maanan niya bang awdo ni minangbat subay harap kaniya. So kabalikan na kato yung pagtimbang buhok yung pagtimbang. Bukod balat si bata-bata timbang. Na hindi ka to na kirahan kita maripangadjian bukod pangadjian tinarama in tempo na kauna amo na yung pagyan nila si Ismailia hinang nila be usaha ka salta matod impagtimbangon sin sila wihan na kauna to min imam to da nabutangan pa mga pangtusan. Napasal, buna mo na, ba't di makakausin tao? Ibutang, kaya timbangan niya, ukutan mo hagitungan. Na timbangan dihan si Pakibanan. Nasa may magbalance. Na sa wabeto, piyak ka rin nila paso. Aso pa yung minsan mga anin dito, makatimbang nga. Ba't di makakausin tao? Nabihanin namin uno niya. Kaya ito timbangan dahil sa, na in akika, pag ano, na mo na yung kambing. Bang siya kambing. Bang siya in anak usog, dua kambing, bang siya anak in anak babae, hambuk kambing. Napasarta, in pag-akika yan, initahnikon siya hawak to yan. Doga in pagtahnik, kamo na yung paghinang nga bata-bata. Muna-muna pagbuwa siyang bata-bata, bangan siya rapit patuo, iwan kamatan siya rapit palawa. Na, amot yung paghinangon sarta, ini sungitan siya bihansin, gula ka, bihan at tawa tamar. Batama tinghinang sin Rasul. Tahnik. Yung pagyanong tahnik. Sa long taing tahnik bihawon, paghinangon na si mga nurses yan akuan. Bigyan na katuan. Akuan. Yung kanila, ini amunin pag uli na ni bata-bata bihan, hasiki. Ganto mo, nung sampa ko ni bulit bihan. Patangison. Supaya ito makasuka siya. Ang man natin purpose niya, yung maksud niya. Tahnik ito. Pakuwaonin namin ini ada kalaon na tuon niya dahil nga mga tuwig naman dyan na mahinang ito lang ta sakit bihat to ramik yan yung pag-igsi namin buhok ito paghali sabing buhok ito nararani pa rin halaw sini ada kalaon na yung mga buhok nila sakit at yan kan nabawangan ka to ba't maig na kata? Ba't maig ito kata? Bukod magkunting nasaltaan pa siya pa ini painumun nganan bang siya rin nahagawa bihan, muna hinangon sinina, painumon antibiotic. In antibiotic, kamo na induro, ay gatas panagnahan sinina, maduro sa bata. I mean, in color niya yan, biyaning. Amun, so yan to katuan na. Mapit siya. Asala to ang uwat titimbas na lautan to. Antibiotic siya. Para hawata ba? Antibiotic. Na yung kaiwanan, kamaasan, kuanan, pukaunin niya, balos kuno. Biyaning kabalos ito, halaw. Allah Ta'ala nagtimpla yan to. At tali ka ito, mariwet hindi na pukaon. Di, ba't ang so, ipaduro mo antibiotic ito. In antibiotic kini mga katawte manguran, mga hawasa ta sinuog,
panggaka, Panggaka. pangagpang Pangagpang mga sakit ang sakit sumot parang subaran. Panggaka lang niya. At ini pangagpang nga mga sakit. Atau panghapa ba Panghapa. supaya masulakin na mo Na amo yan maksud niya. Na amo yan mga kataw tayo mga so tuong kadinis inamoy nini dahil mga sunna amoy pag-asagan amoy dugo. pag-asakan dugo malaggo inamin pahala niya yung bata-bata pag ikapito sinadlaw at tawa bang di kakausan ay kapito sinadlaw ikahan ko tago patadlaw at inay karuang kapito bang di pa mapaaw niya ito ikakawan tagi sa adlaw Namang di pa. mapuas yung kawan tagi sa adlaw kuno na wakto aon nakaw Ang pakorito na magkakika. Ang pakorito na magkakika. Amoy ito ka. Bihati na Sa tayo ni Katuan, pag sukul dahil sa si Maas po Allah Ta'ala. Amo na to. Richikilir ka na sin Allah Ta'ala. Amo na to. Amoy ito. Na, So Katuan, pag akika, siyara, sintuhan. Siyara. So inakika ini, hati amin suway dapat di lang halga. Dahil sin mga pag-celebrate, sin mga lugar ng Katuan. Nabat yung kita to, aun hambok hadis lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-walid marhunun bi akikati waladi. Biya sa pantun in ama nakautang. Nakautang. Biasa nakasanda. Nakasanda. Rahina. Biya nakasanda biha. Natin niya, suwelo katon sin ama biha ni anak niya. Ipaglukat mo, pagsumbay. Pagsumbay ito. Amuan ito. Sa bablong niya, aun waktu na makayanin anak, kula mo kaya kikahan, bukunta ka ama. Na, koreko. Nausi sabihin ina bihani, pag bisarasin kamaasan ta, makayanin anak, bukunta ka wina. Pasalo lang ako piruro. Biya to Katuan. No. Na katay ko no pagbuwa si bata-bata, ini paruro ka niya, gatas ko. Magtitimpla ko rin kitas. Gatas uno na, di mo na kaingatan pang gatas uno. Marewang masiguro mo gatas kambing, katawa gatas sapi. Katay ko no bang gatas sindo kayo. Angkad na in aturan sara katubihan, nahinang siya sambil sara, magsauro, magtemang. Di man jari sila maghalal. Diha. Na mo yan, dahil mga pangadyan na murah-murahan, biya mga miabot na waktu na to. Biya yun, sarta na in mga sila amoy in makatakin lawta, labi-labi na to din ini yaw mo arapa, amin pagpupuasayad to sa Allah, sambil in guru lawta kalasahan, amoy in presidency Mahad Abdiya, nag-invite ang mga siyo-siyo lang makatakin, maripaanin sa tower, hawak to sin pag-iftar. Pag-iftar ito, na diin lang tayo namin kaubusan namin lokal ini, insyaAllah, ba't hindi ikantaan, minsan hati ko ibuhan tao, na manjari ito hipuan din di insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Amad pinlang ta balikan namo sa pagkari ibig mga tayo mo arap ko beta amo na ini yaw mo arap pa siyang kasubangan bat amo adto in pag waktu sin law ta pagpuasa sin kita beta sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam law niya in yaw mo arapa ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanatal madiyah wa sanatal mustaqbilah kabila iban sin ini ini sana madi o sana mustaqbil mustaqbil at ini amin 5 ba iban sin susumo at 2 tahun makiparat niya makiparat pardosahan ng katahon 5 ba iban pardosahan susumon na kiparaton sin amo ya mga kataw dapat pagpuasa mo sinang kadlaw yato sabab na sinagi ng kadlaw yato intimbangan niya ang puadlaw ay ang po ngay puadlaw ang po ngay puadlaw nabang yato lipaton pa pilang kalipatan lipaton makakapituan ngayon so lang ta katuan ipatarang ta mga dimorong og lang ta pagpuasa lang ta rito hayong orapan niya mo orapan siyang kasubangan siyang kasubangan amon awak ko nag-wukuf in mga sila maghaji dito harapa so sila nag-wukuf sila in kita nagpupuasa so siyang kasubangan natin niya a day before sin haylayan in pagpuasa kanalang ni aon din mga adab biya si mga ulama amin adlaw yaon unin hinang mo adab bang maabot na lang niya inaminduman sin arapa at kinakonsumi yun adlaw arapa na sabay ko matug sin kopa patugon na ka sin kopa may taas supaya lang niya makabati ka lapit adlaw makabuka ka ay makasahol ka sa tao sin pagsahol ito lang niya sabay ka sumakap na manjari ka mamaygo na asalbihan uwos manaw ka pa masjid
In pagkadto mo pa masjid, bihan, subay lang niya sa kira-kira, ubos tumakbir ini ma'am, makasuno ko kanya tumakbir. Bihat to. Pag ubos ito lang niya, doon na kao umali-ali tumakad na awihan sin kuan, mamasa-masa na kao Quran. Sinyo mo arap yan atuan. Oo. Sin ato na kuan na ini subo na sin. Subo na. Yung mo arap pa. Nasupaya makaapas kao sinamin amal ini nahinang si mga sila dito. Si mga sila maghahaji. Ubos ito mamasa na kao Quran. Tao manghindua biya na sinamin dua sin Rasul biya ta kato tanyo sa bil kaya na mo amin lang niya ini doa pag asyhada atau ini at-tauhid panauhid amon lang niya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir pagbalik-balikan hadjat niya atau magtasbikaw subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Demikian day sabi ito. Na, was ka mamasasing Quran. Sa along niya, magniat kau, bang kau magbasa sing Quran. Hapanagnaan pa sinamin ini adlaw, ini panagnaan adlaw sinang po adlaw yan to. Magniat kau, mamasa kau sing Quran, tagnaan mo lang niya Suratul Baqarah, sa magniat kau, tanggusun mo. Tanggusun in Quran. In Quran. Alawang sinang po adlaw yan to. Mabari sa ito ka to. Hampang po Diyos ang ka, Toto Diyos. Alam sinang kaadlaw. Ang po sinay rumet, tumaka ang katong Diyos. Ano na siya? Amen. Marian. Na, amo yan ito yung pag-ianon doon. Nasa talong niya, pag iniabot sinamin sa bahayang tuhor, bihat ko rin hinangon mo. I mean, dapat makauna ko rin nga imam. Kaya makalto na bangon. Ang takbetul ula pagkaon. Pagkaagad ka. O siya ito, pag-abot sa bahayang asar, damikyan, makakadura ko pa masjid. Ini Maghrib, Isya. So inadlaw yang katon, hadlaw alba insyaallah. Adlaw alba. Namo ito lang mga katotay mahurang, murah-murah. Insyaallah, madawhat na to yung sa lago-lago amal. Amin adlaw susungon sing kita niyo na sakap-sakapon na ito yung ginawaran na to supaya ini madawhat na to ito insyaallah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan na ini tukbal na mo yung kasila sa mga kanyang katantan. Amin yan kamo'y maalop kamo waktu ini mga katotay mahurang na ini damikyan pagsukur mga sila amoy in wala na mo tasi sin pakaradyaan sin kita nuini na yung mga yato yan na sinabi namin in magtungras bukunda kami ini in magtungras Allah subhanahu wa ta'ala in kami magtukbal hadya sin amanat sin kamukamo insya Allah subhanahu wa ta'ala ini sumampay in amal na to ini kato tanyo inshallah katantan ibalik ko pa guro na to in lang takapatut bihaon salta magkhatam sin pangadyan na to waktu ini dengan doa pada to. So alhamdulillah mga palangwa na kami Islam ito na in lang tabi ang mga patumtum sing kami basing ko kalasahan ganas na balik atuan jakay doon na in kamo iban sin kami sibo-sibo din maksod miumuhong sing karidaan sin Allah Ta'ala namikyan imuhulat kulat sin parto tumbasan ng atuan Rabbul Alamin in kami hati ni nagpasampay sin amanat impuhong namo Allah Ta'ala tumumbas kamo namikyan in kamo isa di murungog imaalok kamo hama sa bihawon ini namikyan in kamo nakakawa ibadat patuhan Rabbul Alamin amay ito atuan na sumura-murahan bang mention Allah Ta'ala itong parakatunin pangumulan sing kita niyo mausal na to in tiap-tiap syula kan sin waktu na to kabuhi di halam sin dunya ini apag taat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala labi lubayari kita hamulan mahamulya amoy in daw tatukob tuwan sin ng marayaw insyaallah Subhanahu wa Ta'ala ayaw kita magpuwa-puwa sa tayong katasin diyo mugta muna ginhawaran sing kami iba sing uro kalasahan amuin amalan na mo hindi nga makakaus-kausan na mo hindi nga masyara sin Tuhan Rabbul Alamin namikyan in kamukatan amuin nagkarong lawiluwa in takakaus magkurwan ando hinanganot yun hari para matong dumagpag ipagsusun sing kamo amnaway na ka magkurwan sa way na pagkurwan yan ito ha so alhamdulillah mga palang nakamista mangindua kita pa Allah Subhanahu wa Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an ma'suma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuma waj'alna ya Allah minal mutahabbina fillah wal mutamassikina bi awamirik wattiba'i sunnata nabiyyika wa binawahi Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha
ومن متن لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi